katugsok mao pagipag-abot na kuno gikan ko sa muha niya. Dari ko sa Badung sa lungsod sa Balanban kay bayad ko sa kuryente. Nya karon sa day na kong pabayad timing kayo kay nagkita mi si Alimukoy gikan sa Emwiller aw kanang Mr. Union. Nagkubra siya sa kwarta nga gipada ni Boss Emilito Amores. Boss, daghan gyud kayo salamat sa imuhang gipada ni Alimukoy nga grasya nga hinabang adto sa mga tawo kay usak lampirwan ko nga iya akong gitabangan karon yung adlaw nga pagkahibaw niya nga mubayad ko sa kuryente, tigaan ko niya pahalipay gamay sa imong kwarta nga gipada nga balik 200 pesos. Dako kay nila kong pasalamat boss kay gawas nga nakabayad ko sa kuryente na pag ko'y palit og isda sad. Oh, well sudan dito boss. Thank you kay boss. God bless kanimo. Ingon man sa imong mga pamilya o sa imong mga igsoon tanan jud na naa dia sa inyong lugar. Daghan kayong salamat nya. Nya ngari mao ni siya si Biko boss. Ngari ko gikan ako mao pay pag-abot nako jud nya. Bayad pa ko. Ngari padong. Okay, usbo na ko boss ha. Daghan kayong salamat. Mau na siya boss. Padung na ko nga to niya. Guman ako bayad. Uli sa ko. Nari ako ang kabro sad mga katugsok Mau na siya bayranan ako. Ngari na ko padung sa Sibiko. Guman ako bayad. Uli sa ko. Usbo na ko, grabing naghana salamat ni Boss Emilito Amores sa imuhang gihatag dito ni Alimukoy. Tres bakak sa imuhang grasya nga gihatag niya nga gamay na nabang ato sa mga pobre. Usa gigugos nga tanatabangan sa imong kwarta kay pagkita namo gikan siya sa Mr. Union nagkubra. Nakita mi, kitagaan ko niya 200 ngingon siya palipay ni diyan nako nimo nga gipaagi diri nako ni Boss Emilito Amores. Daghan kay salamat nimo boss. Usbo na ko way puas ko salamat kay karon magbayad naman ko sa kuryente niya muli sa ko niya sa kwarta nga gihatag ni Alimukoy nako magpalit og isda. Palit og isda. Tanag ako naghihatag sa imbayad. So ako shout out day ko sa tanang mga taga Balanban ingon man sa diri sa trabahante sa Chibiko. Dong sad mi uli ko na ko boss. Daghan kay salamat yun sakay na ko ang nabara. Sinerbaning ko. Emilito Amores, daghan kay salamat. Thank you, God bless kanimo sa imong grasya nga gihatag diri kanako. Mao din akong channel day Tutong Tugsok TV. Tan-aw lang boss sa channel po nako. Mao na siya. Makita nimo ako boss. Grabe gyud din nako yung lisura pero sa man jud niya. Mao naman gyud atong kinabuhi. Mga usbo nako pagpangay pasalamat di nimo. Imong grasya nga gihatag dito ni Alimukoy nga hinabang sa mga kabos. Ako sad usagi ko natabangan sa ni Alimukoy ron. Kay ako ang sobrahan og gamay ipalit na ko isda para sa ko ang pamilya. Daghan kay salamat boss Emilito Amores. Thank you, God bless. Usbo na ko way puas na pasalamat. Moments later. Okay mga katugsok na ako abot ko sa Mumbalay no. Maoray pag naog nako yun gikan sa tricycle o may pagsakay na. Nya sa ko ning ingon gikan mi dito sa Balanban, lungsod sa Balanban nya. Bayad dito sa kuryente kay timing kayo akong naabtan nga si Alimukoy nagkubra sa Mr. Union sa gipada sa hinabang ni Emilito Amores. Daghan kay salamat nimo boss sa imuhang gihatag hinabang dito niya nga gipapalit nimo sa mga pobre og konsumo niya. Usa ko nga natabangan niya sa imong grasya nga gihatag dito niya kay pag naog ginako mo say pag gawas pa niya sa kuan sa Mr. Union. Duol ramang Mr. Union og ang Sibiko
Nya karon abot na ko. Usbo na ko boss. Daghan gyud kayo salamat nimo sa imong gipadala nga 5K. Daghan ug daghan gyud kayo salamat boss. Dai tabangan to ato pangumprag isda nya. Ang kini yang gihatag nako boss nga 200 ako sa ning ipalit og isda. Punan pa ko ni og 50. 250. Oh, dira gitagbo ko sa kong mga katugsok nga gagmay. Na mao na ni. Nga padong ko sa mong balay tan-awon ko rin diri ako ang balay og wa barib gunting sa sibiko nga diri ra batog ni ha. Og giguntingan kani neron. Wa na gyud. Wa na kayag tutong tugsok ani. Na diri. Arin lang ko mog buhat og kurente sa pa. Pa. Akong taorag water kurente. Oh? Dah. Uyas kong balay oy. Aw to rin ang matay. Gigunting gid ay. Putol ang kahayag dito tong tugsok. Pero joke ra di ay. Okay mga katugsok no. Salamat kayo usbo nako ni Emilito Amores. Boss, daghang kayo salamat boss sa imong grasya nga gihatag didto ni Agi ni Alimokoy, Tres Bakak. Usbo nako boss. Way puas nga pasalamat sangko sa kitasan. Akong magpasalamat nimo nga usa sa ka nakatabang sad sa ako ang problema sa ako ang kulingon kay dako nako kay pasalamat nga gitagaan sad ko ni Alimokoy sa hinabang nga imong gihatag didto niya. Naka grasya sa ko gamay gyud kay gitagaan ko niya og 200 pesos nga ako sang ipalit og isda ron nya sa pagkatinuod ang isda diri sa balay mga 1/4 la rin nabilin. Kay ako asang gi hatag-hatag pud sa ko ang mga bagtos. Usbo na ko boss way puas nga pasalamat labi na inyong ako amo ang mga supporter o subscribers o sa tanan jud nga nagsuporta sa akong channel Tutong Tugsok TV o sa among main Janwa Mix TV Tres Bakak o sa akong mga kauban. Okay, subscribe sa mo tanan. Subscribe naman noon. Set out mo tanan. Ayaw kalimot sa pagpislit sa bell icon para nga kumpleto mo sa amo ang videos tanan. Usbo na ko mao na akong kulingon day. Wa gyud mo sab. Usbo na ko maayo kayo gyud nga daghan ug daghang salamat kanimo Boss Emilito Amores sa imong grasyang gihatag karong adlaw. Thank you ug God bless kanimo sa imong pamilya. Tanan yun. Okay. Okay mga kitugsok, diara. Gibalik ni gyud ang kahayag dito tong tugsok. Kay abot na. Boss, salamat kay basa kay tungod sa kawadon niya wa mi kay baw ba nga nganani din dagang panahon niya patigi lisura sa dito tong tugsok. Mao ni nga ni ani. Usbor ko boss, salamat kayo. Okay mga katugsok, mao na to si ano ang niuli sa kahayag. Okay, daghan salamat ug ay mo pagkalimot sa pag-subscribe sa akong channel Tutong Tugsok TV. Ingon man sa mong main Janwa Mix TV. Tres Bakak. Okay. Thank you. God bless kaninyong tanan.